Tajiklerden, Farslardan bitta o'tgan Sa'di Shirazi degan olim var. Kim degan? Sa'di Shirazi degan olim o'tgan danışman bunday deydi. Ey hoca charo dar in dunyo bexabari. Ey hoca charo dar in dunyo bexabari. Ne için bu dünyanın haberin yok? Dağıla bu dünyanı düşünmeysin. Ruzani şaban der talebu si muzari. Keçe gündüz altın gümüş menen aleksin. Altın gümüş, alkezde altın gümüş aksaylı da dinar dirhamı da. Hazır keçe gündüz som deysin, sum deysin, euro deysin, dolar deysin, rubl deysin. Sermaye-i tu der in cahan yak kafenas. Sen kança altın gümüş, dolar, euro deyip çurkavağın, bu dünyada senin affede turgan bir elin ersen var. Sermaye-i tu der in dünya yak kafenas. Bir kepinin var. Şuba men ketesin. Kojunu kiyip ketesin. Ahiretke ne kiyip ketesin? Bir kepinin var. Уважаемый İmam Ali Rahman, Barador Aziz, teşekkür. मौलाना रूम कहते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। शम्स तबरेज की मुलाकात से पहले मैं मौलवी था। मौलवी मुझे जो मौलाए रूम बनने की सआदत हासिल हो गई है ये तो शम्स तबरेज की सोहबत। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। I invite the Minister of State for Infrastructure to lead the House in prayer or flag. Thank you, Honorable Speaker. With everything that's been happening around the world, climate disasters in BC, armed conflicts from Ukraine to Yemen, a global pandemic, we've seen a lot of human suffering over the last year and also extraordinary acts of human compassion. And so I'd like to share a poem today on humanity. And it's a famous poem by Persian poet Sa'di Shirazi. I'll share it first in the original language and then in English translation. Bani odam zoya yek pekaran, kedar barinesh zayek goharan, cho ovski bedar do berard ruze gar begar schora namonak karard, fokas ninate gigaran bikami nashoyad kenomat nahan odami. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is inflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. Dirahti düsti binşan ki kami dil bebar aret. Nehali döşmeni berken ki renci bişomar aret. Buxoro qanaqa joy bo'lgan, qanaqa maskan edi? Samarqand sayqali ro'yi zaminas, Buxoro markaziy islomi dinas degan joy edi. Eng muqaddas joy. Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрее, не делай больно мудростью своей. Для человека, который находится в моем положении, мне кажется, что это очень важный совет. Tojiklarda bir gap bor. Do'st onastki, ay bu illati do'st hamchu oyna ro'baro go'yat. Nakinshin shona ba hazori zabon, pasi sarrafta mo ba mo go'yat. Do'st shunaqaki, oynaga o'xshaydi. Oynaga qarasangiz, mana etingda qora tegib qolibdi deydi. Shundaymi? Mana etingga qora tegibdi. Ay bu illatni o'ziga aytadi. Do'st oynaga o'xshaydi. Taroqqa o'xshamasinki, orqasiga o'tib bitta sochini illatlarini axtarsa, mana yerda burgasi bor ekan, bitta qayzg'og'i bor ekan deb odamlarga ko'rsatsa. Unaqa emaski do'st.